maju lagi. Maju dikit bang. Jangan bang, patah nanti. Action aja nih. Buat gaya aja. Campur rumput aja yang potong. Udah sama Bang Lili. Tuh gergaji tuh, nggak ada potong kayu tuh. Aja, ini mau potong orang. Cek 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 cek.
Enggak. Hasil dari kerja bakti. Ya. Oh no, tidak. Sungguh luar biasa. Ini adalah cik 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 cik. Video nih bang.